Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil anbiya'i wal mursalin nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Draga braćo, mi smo večeras trebali da nastavimo sa komentarom dijela Rijadu as-Salihin autora imama An-Nevevija rahimehullahu ta'ala, ali su nam naša braća večeras malo promijenila taj redosled i taj raspored, pa ćemo malo odstupiti od teme, jer mi smo na našem zadnjem predavanju govorili o poglavlju, komentarisali poglavlje o obavezi pokornosti vladara, slušanja i tako dalje, pa su braća malo drugačije postupila, te se pobunila protiv vladara i desilo se ono što se desilo, a što je, alhamdulillah, večera sebe naše radosti. Najprije kažem, dakle, draga braćo, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, vladaru silnom i moćnom, mudrom i pravednom, koji vlast daje onome kome on hoće i koji oduzima ili čupa, ako bi bukvalno preveli ovaj ajet, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ, i čupaš vlast, to zbog toga što onaj koji je na vlasti, on se drži za vlast, drži se za svoju stolicu grčevito, ne pušta je osim kada nema druge, kada nema izlaza. I zato kaže gospodar Jalla wa Ala, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ, čupaš, ako bi možda bukvalno preveli ovu riječ, vlast od onoga koga ti hoćeš. Hvala Allahu Jalla wa Ala koji čini ponositim onoga koga on hoće. Tu'izzu men teša wa tudhillu men teša, i koji ponižava onoga koga on hoće. Bijedikel khair, svako dobro je u Allahovoj Jalla wa Ala ruci. Inneke ala kulli shay'in qadir, gospodar naš doista sve može. Hvala Allahu Jalla wa Ala koji kaže, draga braćo, a najistinitiji govor jeste govor našeg stvoritelja subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Doista ćemo mi pomoći poslanike naše i one koji vjeruju u životu dunjalučkom, a i na dan kada se dignu svjedoci. Yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum, na dan kada zulumčarima neće koristiti pravdanje njihovom, walahumul la'natu, i njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati. I koji kaže subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, a uistinu nam je dužnost bila vjernike pomoći. Ovo je ono što je gospodar Jalla wa Ala obavezao, čime je gospodar obavezao sebe, stavio sebi u pravo, u obavezu da pomogne svoje robove. Kana haqqan alayna, hak je obaveza i dužnost koju gospodar Jalla wa Ala sebi propisao, a gospodaru Jalla wa Ala niko ne može ništa propisati, niti ga čime obavezati, već je gospodar Jalla wa Ala sebe obavezao na ovu stvar i svoje milosti prema svojim robovima vjernicima. Al-Qail, i koji kaže uzvišeni subhanah, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, a riječ naša već rečena je našim robovima poslanicima. Već je prethodila riječ koju je gospodar Jalla wa Ala objavio svojim poslanicima, obećanje koje im je dao. Innahum lahumul mansurun, doista će oni biti potpomognuti. Innahum, inne potvrda, lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. A potom kaže gospodar Jalla wa Ala, kako neko ne bi pomislio da ova pobjeda, ovo obećanje pripada samo Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, već da ono obuhvata i njihove nasljednike, one koji slijede njihove stope i njihov trag. Vojska naša će zacijelo pobjediti. I vojska naša će zacijelo pobjediti.
Hvala Allahu, draga braćo, koji ovom Mubarek danu dao da se obistini obećanje koje je gospodar Jalla wa Ala još davno dao Benu Israilu, kada je rekao Jalla wa Ala: وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. A mi želimo da one koji su na zemlji tlačeni bili, da im blagodat svoju ukažemo i da ih vođama i namjesnicima učinimo. To je ono što gospodar Jalla wa Ala želi, da one koji su bili tlačeni, ugnjetavani, zarobljavani, da ih učini namjesnicima, a da ponizi njihove neprijatelje i njihove protivnike. I to je ono što se, draga braćo, upravo desilo i obistinilo Allahovom Jalla wa Ala voljom, njegovom dozvolom i njegovim odobrenjem. Mala skupina koja do prije 2 nedjelje, 14 ili 15, ni toliko nije dakle bilo, nije posjedovala osim jedan grad i nešto dakle okolnih sela oko tog grada, i rekao nije prošlo ni 2 sedmice, a oni su Allahovom Jalla wa Ala voljom i dozvolom uspjeli osvojiti skoro čitavu državu i svrgnuti sa vlasti taguta koji je vladao 24 godine. A istinu rekao uzvišeni Jalla wa Ala kada kaže: وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. A koliko puta su malobrojne skupine pobjedile mnogobrojne skupine, kako? Bi-idhnillah, Allahovom Jalla wa Ala dozvolom. Allah je taj koji je dozvolio. Allah je taj koji je u njihova srca ubacio strah, pa su gradovi jedni za drugim padali. Kao što je Allah Jalla wa Ala prije toga ubacio strah u srca Jevreja, u srca Benu an-Nadira, koji su nakon toga rušili svoje kuće i nakon toga napustili Medinu, bili protjerani iz Medine. Gospodar Jalla wa Ala je taj koji je pomogao svoje robove. On je taj koji je to olakšao. Jer koliko su puta ranije braća pokušavala osvajanje jednog grada ili pak osvajanje jednog zatvora, oslobađanje jednog zatvora, pa Allahovom Jalla wa Ala odredbom i nisu to dakle uspjeli. Pa je gospodar Jalla wa Ala nakon toga dao i svoje milosti da su osvojili gotovo čitavu državu u samo dakle 12 ili 13 dana. To je fadlum min Allah, dobrota i blagodat od gospodara Jalla wa Ala na kojoj vjernici trebaju biti zahvalni. Jeumun azimun min ejami Allahi ta'ala, draga braćo. Veliki dan. Ovo je danas veliki dan.